Hai menaze gima I zai hai menaze Zeme man sage klum zai ya awang ria mene namai kana ke zing kai zema dai tinkom chana zang kai kachum ri mai gi ge de re gu man sa Zeme ko ge na hai mena hangye paugai de ra deli North East State Assam ge anui Naga me bam le nagu kan duibe All Assam Naga Youth Conference All Assam Naga Welfare Society mene organized ze let kai bize tetibek na ke zikreze snagne tetibek na ke zikreze te setting kom chana ze kai ke chumra Eastern Theological College Jorhat gene kandui de le ze sale zaina chige All Assam Naga Youth Conference kandui bige railang beteze anui Naga me Assam ge bam le nagu hello ibe za hello ibe pnui pum sak ibe za pnui masam dambe ibe first ever Miss Naga Assam kom chana ze kai ke chum gudu bam de le ze ka chedle zai chige first ever Miss Naga Assam kumchana zeng kai ke chum kaklang bige railang bige anui Naga zai Zeme Miss Naga Assam kumchana ze kai ke chum gu ngawe puize kelun le ne mene ngaudle ze ache zai pakana bige first runner up ge ki ilang le pame chidu anui Zeme ne ngaudle ze ka chedle zai pak chum bige second runner up ge Easter konya puine ngauni dele ze sale The European Mediterranean Seismological Center EMSC menasaz getei kanchibe 6.8 magnitude Eastern Tajikistan I China go border haram rai taige znai kana ke jing kai je chum tingkom chama jang kai ke chum ba mai ting cho an chet set hige wang de le je sale zane Chinese state media CCTV mena man sa pogir takja getei kanchibe 7.3 magnitude China Xinjiang Uyghur Autonomous region banai Tajikistan targeting to nchat se minute imrusna local time hige wangle zeduka chedeli The National Investigation Agency NIA official mena nznai ba mai ge saje tetibeting kum chana jang kai ket kum ge Manipur ge Assam rifle mugu gari goze kapkan siabro ge kakzo betu zai peting ti mena nim rahange peus bam betu a self style Manipur Naga people front commander suite betu ze nimni delay ze sali zain spokesperson for the anti terror probe agency ne saje peting ti mena Assam rifle mugu gari goze kapkan be peuze nimra hange peuze bambe peuzizne Solomon Zamir le ze kachedle zai pe chu nimra hange ze ai NIA National Investigation Agency mena pe bam rangai mza ka charangkang lakmadai pegule ze rangai lu bchange nimni de le ze sale 30 best summai gene za North East State Manipur ge kambai bikyangna underground hanam chpai mena 46 battalions of Assam Rifles spy meze kangi biting kumze kumchana jeng kai ket kru ke zikre ku chum sialsi klo tai Churachandpur district ne kangi le je sale zai chige kambai bikyang nane Assam Rifles spy mgu gari kangi bigene commanding officer Colonel Viplav Tripati benai penau zai penar hang poine zai bugu spy me Assam Rifle personnel mina hangmadai me chaile je sale zai kambai bikyang na underground spy me Assam Rifle spy mgu gari kangi me boje tuna mina hangminge meze nim changdele je ka chele Solomon Jamir ka chibi pevzne paminge be gudle je sale The Ukraine country ge Russia spy mramne kadai sud guze reite gupe na mai kana ke zing ka zema dai tin kum chana jang kai ki chum ri mai changai dat getting kum ket first anniversary changdele je ka chedele zai Russia mna Ukrainian me reite be tin kum ket changba mai ge Ukrainian kadai gu president Volodymyr Zelensky ne pugu channel ge video share te gobe video gu title je Tears of the Year ka hape tin kum ache video tlelu je kai gai be video viral ka sang je zema giki mene pi tawgai dele jesal zai nato spy mene saza Ukraine kdege hreite ge Ukraine meze hreite rohange Russia spy mahange China mene hreimro gimi bze ka cham brame khanga bete zepe rohange ning ze zai te zela le jesal zan alliance good chief bzi Jen Stoll
10 bat kachebe pewne saje Russia mana Ukraine me hreites bamge Russia spy mahange China spy mramne reim rogi mi ki je nga za chirin magje reim rogi ki je nga rahange te bibzigine United States America za country ka cham ramne China mja kangi beteuze warning du pegai dele je sali zaina Stone tel bat kachebe pewne saje Russia me Ukraine ke dege hreite bize illegal patawmak bzigine China me Russia mja nga mag rahange nang sing le je kachedeli Zane Northeast State Assam Ajanta Part Guwahati Hatigaung area ka chubebam ge nznai kana ke zing kai jak chum tingkom chana zeng kai ka chum ba mai ting mui hi ge hami to pedze klak him re ki ruto ni dele je ka chule Zane man sa pawe be chai suije aiza Ajanta Part Guwahati Hatigaung area ge hami to ped beze tingmuin chat kreuze minute kreu minge hi gum ge le je chu zani chirun magza ai po hami to ped beze local maram ne nom sia ga beza karan ne shortage mi je to pedra hange nom gai le je sali zachige mi to ped bigine zemna me bambe heki klak himre rukan sia bigine kacharang kang lak gumbe hekim rorme zapeni go kacharang kang rame run sia ni da les zu zemna me je ruka zambe benai zemna kringting rungai ko za madu se mele je chule zachi po heki longki ge Planet is a gas cylinder pokpe bezedu himre ria pokpeli jakacheli zach po bamge hmi tau bezetem gara hange fire tender me mina hangkremi ria gume wangje tiga hmi je tem sogai dele je sali The India Ramgo Honorable Prime Minister Narendra Modi the senior official mermena Mike Naku zing kai zema dai ting kum chana zeng kai ge chumri mai ge Nagaland ge wangkeu changai ze Nagaland go Chief Minister nephew ne ngau hadau gai dele je ka chudle The India Ramgo Honorable Prime Minister Narendra Modi Nagaland ge wangkeu changai ze Agri Expo chumukidi mage public address du bam dele je sali The India Ramgo Honorable Prime Minister Narendra Modi the senior BJP leader mramene rolu ze NDPP banai BJP gu Agri Expo chumukidi ma district ge namai public rallies du election lamgene bamgule je ka chudle zan aipo election rally je loigai da design chumukidi magane India Ramgo Honorable Prime Minister the senior BJP leader merme road show garin pugi tadlia rabeta te rohange Northeast State Meghalaya State me wangdai gule je sali the India Ramgo Honorable Prime Minister Narendra Modi ne Nagaland ge election bamra blamgane wangkyu changje chumuk dimage public address bambigidu anui zeliang rongmugu freedom fighter Rani Gaidinliu the India Ramgo freedom fighter jetu satogai jaibchuk nuigai jaipange samgato basam ramesdu pe changai dele jakachudle ये महिलाओं को सम्मान देने वाले नागा कल्चर का भी सम्मान है ये रानी गाइडिनलियू के प्रति भी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुजरात में रानी गाइडिनलियू जी का स्वागत करने का सौभाग्य मिला था जब मैं राजनीतिक जीवन में नहीं था मैं सामाजिक जीवन में काम करता आई गिन न माइकना के हिजिंग काइजम दाई तिंग कुमचा जang kai chum ri mai higi ke dei regu man sa loi gai dele pi gai jang king gai ni melei ne je to dele